Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at tita iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naliday man a panunutan kan ibaga. Ajak ammo ti agsurat kan nagbasa. Ngem na ayatak adumdum nga kadag iti programa yo iti radyo. Gapu iti dayta, impaisurat ko iti gayem ko daytoy apakasalita iti bihag. Tapno maidrama met, dito'y nalatak a programa yo. Idi ubingak, impaampun nak ti inak, kininana ni Nita. Ket ijay anang rugi, ti kalbaryo iti bihag ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Tita, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, tsak kayat ti agbati ditoy. Kayat ko ti sumurot kada kayo iti papanan nyo. Saan ka ngagbalin asukir, tita? Dito'y kapailaang nga ibati, tadala papanak. Agsubli ak adagos. Agpaiso? Agsubli kayo adagos? Wen nga rood, iso adito'y kapailaang. Uray taadamat dananam aninita ken tatam atasyo. Iso dati kadwam dito'y. Wen tita, di kaagdanag. Taada kami dito'y para ken ka. Kasko na ni nanang mo, agsublin tumot laang dito'y, tapno umay nakaalaan. Aging gaita, awan pa ni nanang kung agsubli. Aging ka di ita, ni pala nanang mo ti pampanunutom si ka, tita. Nana. Awanan ni nanang mo. Tanoan mo, impaampun na kan kada kami iti asawak. Da kami ti mangbibiyag kan ka ita. Anya. Di ka di makadlaw? Makabulanan adi nagsubsubli ni nanang mo. Tati kinapudno na, impaampun na kan kada kami. Iso at tumakder ka dita, tatulungan na kami ti trabaho mi. Oh, adto'y ti galon, ingkagsakdoy di bubon. Awan, nana. Syakmat ti sumarunong agsakdo iti bubon, Manong Elmer. Ha? Ayaw na yun day tagalon mo, tita. Nagdakkel. Kabalam ka di pa day tangawitan, ngayawin. Bilibakan ka no kabalam day ta. Ups! Nagdagsan nga paiso. Jak maawit. Ala, mudtoy. Tabawasan tati karga na adanom. Kunak tumat, di mo kabaalan day ta. May salaang agalon, di mo pa'y kabaulan nga awitan? Awan sir-serbim! Awan serbim, apapakpakan dito'y balay! Ala, agsumli ka! Katpunwam day tagalon iti danom! Nawatam! Uwan, nana ni Nita! At datan dito'y balayo, tita. Sa dino ti pagkarkargaan nyo iti danom. Iso ti pangibatsak iti daytoy awit ko. Iti kusina, Manong Elmer. Ha? Nakatulbak matan ti balay danana ni Nita. Ha? Awan dan samutan di ti balay da? Sa dino nga iti napananda. Siguro, napandan nagtrabaho iti talon da. Kasanukan ita, tita. Namigat ka ka din?
Saan pay? Apay ngay? Ay, imbati da ka lang arudan. Intulbag da pa'y ti balay da. Kasanukan ngay makapangan. Wen nga rod, Ano sa kun ate bisin ko? Ay, kaasi ka mat. Ay, umay ka. Adama kan ijay balay may. Ijay kan makipangan. Agtaraw kan ti manok ti tarwan. Parbango na. At ginatang ko a karne ti baboy idi kalman. Alam ta iso ti lutum asidata. Ti mabati, balunan ta iti talon. Alaat amin, nagraman in na po'y. Pit ni nga tita. Panunutom pa ilang nga ubi. At dalinutok abagas ti kamuting. Ipakan ko kumay ti aso. Makipanganon ani tita. Kanya. Ala, sikat ti maka mo. Sige, daras na ro. Inuto mo di karne. Unay metten datatatasyo. Kanana ninita. Sa dinungatan ti ayam ni nanang ko. Apay ngamin imbati nak dito'y balay danana ni Nita. Uray kumamat no nasaya at da kanya. Hanggang saan mat? Kas ita. Intulbak da tiri daw ti balay da. Kat may salang akamuti ti imbati da ditirwar akanak iti may nga aldaw. Tita. Umay ka ikaniti kanam. Adoy, kanam. Agyaman ako na, Manong Elmer. Idanon mo to ti panagyaman ko kaninanang mo. Awanan yaman na, tita. Kinapudno na. Maas-asyan kan kaninanang ko. Gaputas anda ka lang arudon apakpakanan iti husto. Sanda ka pa'y apagadalan. Yamanak, tanasarakan kayo matlaangan, nanang. Tita, anak ko. Apay nga impaampun nak, nanang. Amuyo ka di, noan niya tilinakam ko arigat, iti kaawan niyo. Tita, anak ko. Pakawanan na ko man. Nunaramid ko man ti kastikan ka. Awan ngamin iti trabaho. Sakit si murot ti amam iti babae na. Awan mat nga rod ti maitad na kan kasuporta na. Awan apulos. Gaputa atapon na asaan nakakano aputot. Idinto tanalawag nga iso ti ama. Ano niya? Nalawa to'y garden ni Boss Charlie. Nasayaat man. Tapno ada pa kitang danak. Saan mat aparikot ti pagyanak? Tadamat konkret akalapaw da dito garden. Uy, nalawa tinadalo sama, tita. Expert ka talaga no may papan iti trabaho iti garden. Saan mat, Boss Charlie? Biliba ka talaga ken ka, tita. Imbag man, tanaan husam ti nagtrabaho iti garden. Saan ka kadimat lang amarigatan? Medyo, boss. Ang masapol nga agano sa gaputaawan mo tinagadalak. Tapno agbiro kak itinalaklak ako maatrabaho. Anya ka di tinagpatinggaam? Elementarya? High school? Nakababain nga ibaga, Boss Charlie. Ngam pulos ajak in madak iti pagadalan. Anya? Day tati agpaiso, boss. Nagtalawak iti balay dagiti nangampon kanya. Iso nga dak ita dito'y tapno manggad.
Urayak lang nagkintayag itimbagam kanyak. Nakakaasi kagayam. Ala, agan-anos ka dito ya. No kayat mo, suplayan ka. Agmula ka itinatnatan. Ay, kayat ko boss. Agyaman ak unay, tapagtalkandak. Gaputa nakitak anagagat, kan naanos ka, tita. Nagswerte ka talaga, tita. Nangina ti presyo dagiti natang ita. Dakkal tinaglakwam iti inmulam anatang. Ay, kasta ka di, boss. Ay, kat agmula tayo manan, Ay, atoy, nakwenta akong tibingay mo. Awatan. Alwadam dayta, tadakkal agad dayta. Agyaman ako, nay, boss. Nabayagmatan nga agam amuta, tita. Kat, adda kayat ko nga ipudnukan ka. Sapel ako matadi na kagura. Boss Charlie? Idida mo pailapan nakakitakan ka. Adda na isang sangayan ariknak para kan ka. Nabayag at ining-tingiting ko tiriknak. Kat talaga asikat ipit-pitik to'y pusok, tita. Boss Charlie, nababa-akla-akla si ti tao. Awan pulos nagadalak no maikumparakan ka. Sa anak maikarikan ka, boss. Maikari ka kanyak, tita. Kat no aklonen nak, agkalay sata adagos. Sa anak mit kitning agdardaras. Urayak ti sungbat mo, tita. Kat sapay la kuma, tadinak paayan. Itatagayan ayat tan, tita. Kayat ko nga ipasyar nak iti lugar dagiti nangampun kan ka. Tapno mapagsasaritaan tayo ti may papaniti panagkalaysata. Charlie? Amok nga dapay la ang sakit tinakam mo kadakwada. Ngem, tay ko nadang rudan. Pakawanam, dagiti nakabasol kan ka. Tapno agtalnamot ti panunot mo. Nasken nga ag-move on ka, ako nada iti Ingles. Sige, sikat ti makaam mo, Charlie. Agpasyar tanto nga rod ijay lugar mi. Agyaman anak, tanagawid kamot laangan tita, anak. Nabayag asap sa pulan da ka, ngam saan da ka masarakan. Nana, kaano kayo pa'y nagsakit? Nabayag da ito yan. Agpaagasak po ma. Ngamawan mo't urnong binagasawa. Adda basit urnong ko, Nana. Ipanda kayo ijo ospital, tapno ma-check up kayo. Alaman nga rod anak ko. Kaya't ko pa iti umimbag. Tapno masulnitak dagiti nagkurkurangak ka. Tata, kumusta ni Nana ni Nita? Apay nga agwing-iwing kayo? Awanan tinamnaman na pa'y, anak ko. Kuna ti doktor, ngagdesisyon na kano ita. Luyawid ko kung saan. Kasano itan? Yawid kung salangan ni Nana Maninita. Tay jayan balay ngagpaimbag. Tumimbag pa'y ti sakit na. Saan? Uray dito pa'y lang ospital. Siyak ti makaam mo ka ni Nana ni Nita. Adakan ka na itanak. Katagyaman na ka. Tadi ka nagimula iti sakit tinakam iti asawa. Nana ni Nita, anya ti bagayo kanyak? Naamuak ka ni tatang mo. Aplano yung ayam ti agkasar iti nobyom ani Charlie. Maragsakan akmat para kan ka. Tamakya asawa ka, tita. Itantan mi pa'y ti maipapan iti dayta. Urayan ming agimbag kayo, Nana. Awanan tinamnamak pa'y nga umimbag.
Iso nga ituloy yung kitiplano yung akasar, itinobyo. Ha? Saan ko maasyak ti panunutan niyo? Siya kunti mang ibang pagka. Awanan namnamak nga umimbag pa'y. Bendisyonan ko mati Diyos ti panagasawa yo, tita. Charlie, anak ko. Agyaman kami kada kayo, nanang. Anyamat ti makunan, tita. Siyempre, agyaman na, nanang. Pakawanan na ko, anak ko. No anyaman tinagkurang akan kakaspudpud no nga inam. Aklunag ang nagbasulak. Gaputabi na ibayan ka iti, anak ko. Saanin aday tati panunutan nyo, nanang. Napakawan kayon. Makunak mo't anagasatak. Taadan dua nga inak. Agyaman na, anak ko. Tita, bakit? Nakapasak iti board exam. Mabalin kon ti agaplay nga agisuro. Saan na aday ta? Dakkel pa'y tinaglakwang manen kadagiti naapit ta anatang. Wen nga rod, talaga asikat ti swerte iti biyag ko, bakit? Ngamin, manipod dimteng ka. Agsasaruno umatan ti swertek. Mamati ka iti dayta? Siyempre, Siyempre kaklatan, anak ko. Anay, nakalukat mo ti ruangan. Da kayo matgayam, tatang. Kumusta? Apay ka di, tatang. Imbayak, napapayaban na kayo ni nanang yu aninita. At na kano ibaga na, nangrunakan ka, tita. Amo, asaan ako nga agpayagpay, tita. Nanang, ada kayon diti balayo. Diti kayo nga agpainbag. Di kayo madanagan. At damot ng oxygen nyo ditoy. Puno na ita. Ngam mo, ano awanan ti oxygen ko? Nalabit asimina akmutan. Di kayo kumaagsaw iti kasta, nanang. Agkararag kayo kiti. Ado tinagpasulak iti Diyos. Agraman kan ka. Iso dumawat kita. Iti pambakawan mo. Sakbay amatayak, anak ko. Pakawanan na. Amo, adya kun masulnitan pa, tagiti nagpasunak kan ka. Iso pakawanan na ko. Iti pa'y laang, napakawan kayon, nanang. Katagyaman na agtanakaamiris kayo, mat. Iso apanunutan nyo ko, ma, nga agimbag kayo, pay. Agyaman na, tita, anak ko. May sabulan manipod iti day di apanagsarita mi kininana ni Nita, pimusay daytoy. Kat ni matatatasyo, inalamin iti pudermi nga agasawa. Ita, adan talo nga anak mi kini Charlie. Naawat met kas mangisuro iti pampubliko a pagadalan ni Charlie iti lugar mi. Daytoy man ti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, tita. Agyaman ak pagayam tita iti daytoy a pakasaritaan. Makunaman analiday ti naglabasam ngem nagtalinaed kalata a natibker. Ket ita nasaya atan ti kasasaad mo. Pammanagnak at agiti mairuruman, Diyos ti manaraken. Ket dayawan kamet, tadaan ka iti nasayat a panagpuspuso, tanapakawan mo amin at tao, anang ipaaykan ka iti saem, iti kalabas. Ala, itultuloy mo ti kinasayat mo a tao, ket agtultuloy met, ti bendisyon ken ka. Bueno papagayam,
Ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulog. Ti pagaya man nagpailinga di tinaga na tita, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti radyo ni Ilyasha Tumlit, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Lugitan, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Clara, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Impatag ko iti kastaunay dagiti anak ko. Isuda tinagbalin abiyag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Clara dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Diyak kayat day di alalaki aparakan ka, Valerie. Mama, ay ayatak ni Riden. Anya ka di managtisaan mo akayat kan kuana. Saan kayo abagay? Anya langan titsuraan dagiti anak yo. Basit ka lang arudan, makiasawa ka manan itinakurang ititayag na. Day talaang tirason, Mama? Saan mo alalaangan ta importante day ta? Mama, awan pa'y inyam amok kada kayo ang magustuhan nyo. Sayatom ngamin tagpili! Mama, kasano nga da mapili? Kati kayat yumat ngamin kat jay perfecto. Awan ti lalaki a perfecto, Mama. Di ka nagrason. Basta jak kayat day jay areden. Period! Anya ti planong para iti asidagan na panagkasangay mo, Charlie. Kaya't ko, adito'y balay ti pagselebraran tayo, Mama. Agawis saktulatan kan dagiti gagayem ko, kan dagiti amam mo. Okay nga ron. Umanugot ak iti dayta ko nam. Sigurado ka, Charlie? Dito'y balay ti kayat mo a pagselebraran? Huwag manan. Barkadam lang ti awisam? Saan? Dagiti ka opisina Ken adda special nga iyam-am mo kada kayo. Special? Huwag, Mama. Adan girlfriend mo? Sanak pa'y asinungbatan, Mama. Ngam inawis ko nga umay dito'y balay intong kasangay ko. Katiman nugot mat. Ay, talaga dadakkel kayon. Amo yun ti makiinaram. Ngam, siyak pa'y lang tinayo. Kat pagrabangak akitaan ti pagimbagan nyo. Clara, ading ko. Kita ta saan mo una asobraan ti araramidom kadagiti anak mo. Ay saan manang? Awan ti madingar aramidak kadagiti anak ko. Pagsayaatan dalang tikit kita. Adamot tan bukod da apanunod Lakay kan bakit dan. Amo dan ti makapasayaat kadakwata. Saan? Kitam ni Valerie. No awanak anang iwanwan kan kuana. Diyak amo no anya tinagbanagan na ita. Awan mat nasaya at abiyag dagiti nagpalinakayan ayat na iti. Ti kinabak ng kadilaang ti pangibasaram kadagiti nagbalin akaayan ayat na. Saan laang akinabak ng manang? Ado abanag. Adamot ten natalgad a pagsapulan ni Valerie. Apay, asaan mo pa'y laang abaybayan nga iso ti agpili iti pakiasawan na. No awanak anang paadal kan kuana. Awan mat iti kasjay akasasaan na. Iso arumbang laang atong palan na dagiti kayat ko ang mapasama. Madi ti kasta ka panunutam ading ko. Awan ngamin anak mo manang. Iso asaan dak ang maawatan. Saan mo nga amutirik na ti maysa nga ina? Talaga nga excited kan para iti panagkasangay mo ito. Bigat, Charlie. Kung, Mama, gaputa adda special a bisita. Amuyo ka di.
Sinungbatan na ko ni Elisa. Elisa gayam tinagan na. Kun mama, Excited akmatan ang makamamukin ni Elisa. nasingpat ni Elisa, mama. Sa dino, tinakamamam kan kwa. Iji opisina, mama. Anya ti posisyon na. Sekretary, mama. Anya. Oh, apay, mama? Nagado mabalin mo nga armon. Ti sekretary pay. Anya ko matidakas na, mama. Ado ti agar-aran kan ni Elisa. Anangat nga to ti posisyon dang iti siyak. Isuan na ragsakak, tasyak ti inaklon na. Uso sa rin na nga rod ti kinapintas na. Tapno sumaya at tibiyag na. Mga ano si kati pinili na. Tamo na nga damabalin ti pamilya. Saan akasta ni Elisa, mama? Isu apang asyo. Saan kayong agsarita iti kasta? Ta saan nyo pa yung am-am mo ni Elisa? Mabalin ka di ang makasao kayo? May papanitian niya. Agpakpakaasi ak kada kayo. Saan nyo kumamat nga aramidan ka ni Charlie ti inaramid yo kanya? Apay kit tinasaan. Anak kayo. Kat agpada kayo anapatag kanyak. Diyak mabalin abay-bayan latan ti kapsat mo. Ano asino laditan ababae ti tutupan na. No kasta, saan nyo kumangarod apabainan ni Elisa inton bigat? Mama, ipagpagapuyo iti kasangay ni Charlie. Tanya ti kayat mo nga aramida? No saan nyo akayat ni Elisa? Saan nyo kumamat nga ibabain iti kaadwan ti tao? Masaktan lakit din ni Charlie. Diyak may kariday tangay bagbagang. Ngam aramidak amin akabaalak. Tapno saan amay babay ni Charlie. Adun ti tao ngagsangpan. Nga mapay ngawan pay lang ni Elisa. Ada ni Charlie iti ayan dagiti babarkadan. Awan pa'y ngamin dagiti kaopisinaan niya, mama. Inton madamdama siguro. Basta mama, ipagpakaasik kada kayo. Saan nyo kuma apabainan ti girlfriend ni Charlie? Adan na panunot kong aramidan. Iso asaan ka madanagan. Pasigurado asaan ang maibabain iti imatang dagiti tao. Anya dayta na panunot yo, mama. Basta agbuya ka lang, kan agsipot ka iti aramid. Mama, yamamok ka na kayo ni Elisa. Ti girlfriend ko. Elisa, iso ni mama. Agmano ak, ma'am. Kasya na ka ti Diyos. Ken, yamamok mo't ka na kayo ti ama ni Elisa. Iso ni Tata Arnold. Tata Arnold, iso ni mama. Ay, naimbagngal daw mo, abalayan. Pasinsyakan Abalayan ko na akong tayo sumitla titurungin na. Nakasigurado kan, kapsa? Diyak pa'y kayat nga awagan ka iti abalayan. Tasanak pa'y nakasigurado. Ang mga nagbaliw pa iti panunot ni Elisa. Tata Arnold, Elisa, amok amabisin kayo. Umay kayo, takuyugan kayo ang mga iti kanan nyo. Ala, kuyugan mida Charlie. Tapaman amalpas damangan. Kayat ko akasao ni Elisa. Mabalin ka di, Elisa? Sige, ma'am. Mabalin. Anya di ko na yung ngay bagayo kanyak, ma'am? Sumurot ka kanyak, iti kusina. Apay ka di, ma'am. Anya di bagayo kanyak dito'y kusina. Makitam ka di, dagiti ado nga iinawan. Ha? Apay ka di, ma'am. Dita, di pa ka ikaryang. Tapno ibagakan ka. Saan ka akayat para itanak ko? Saan asikat inararapap kung agbalin amanugang? Anya, nagsakit matanti kasta pa nagsasauyo. Kunak no edukada kayo. Ngam awan matgayam respeto yu iti pada yu ataw. No saan dak akayat amanugang.
Saan kayo akayat akatugangan? Bastos ka! Pumanaw ka dito'y balay may tamad lang. Panaw! Mama, apay akas jeti naramid yung an Elisa. Isakit mo na dya babae. Rombang asyak nga inam ti sakit mo. Binastos nak day dya babae. Da kayo tiim muna anang bastos kan kwa na, Mama. Gapo tadyak kayat day dya babae aparakan ka. Ay ayatak ni Elisa, Mama. Awan ka di ti karbangak nga agpili iti babae nga ayatak. Siyak ti agpili iti babae aparakan ka. Siyak ti ad-adda makaam mo iti pagsayatam. Saan ang maikariday jay a babae aparakan ka? Saan dak nga ipada ka ni Manang Valerie? Asumursurot latan iti kayat yun. Ay ayatak ni Elisa. Kat ilaban ko ti panagayat ko kankwana. Ha? Saan ko maanatangkan ti ulong? No kayat mo anasaya at ti pagpanagam. Kitam ni Valerie. Mayat ti kasasaad na ita. Awan pagproblemahan na. Ngam no lasa pa siguro anak ki asawa. Ha? Jack lamon no anya tinagbanagan na. Damagan nyo man ni Manang Valerie. No naragsak iti biyag na ita, Mama. Saan ang naragsak ni Manang? Gaput ay naramid yun akas larubot. Amasapol atong palan na amin nga ibagayo. Agbakbaketan a balasang. Gaputawan kayat yung kadagiti amin ang nagbalin a boyfriend na. Day takadetin sorokan katikayan ayat mo? Ha? Naalisan kan iti kinabastos day dya babae. Anya ka diti kayat yung aramidak, Mama. Surutak amin a kayat yung. Kasta ka diti rumbang aramidan ti may nga anak. Rumbang lang! Gaputaawan kayo iti daytoy abiyag no saan agapo kanya. Unfair kayo mat, no kasta kayo, Mama. Kayat yun, tila ang pagayatan nyo tinapatag kada kayo. Nupod no ang napatag kami kada kayo. Amuyo mat ko mga ikan importansya ti marikrik nami. Nagsakit ti barukong ko iti kastoy ang mapaspasamak man. Saan na ko nares-respetuan ti anak ko? Clara, uray kun kunam asaan ko nga ammo ti marikrik nam taawan anak ko. Ngam amok mo't apagandaran ti panunot ko. Saan nga iti agnanayon, kat mandaram ti anak ko. Adamot panunot dan, saan amabalin nga inakman ida iti agnanayon. Nagsakit man. Nagsakit asukiran da ka dagiti anak mo. Nakurang laang ti panakaawat mo, Clara. Rumbang kumaan nakasagana ka, tadumtang to ti aldaw apanawan da ka dagiti anak mo. Kat mangbukal da iti bukod da a pamilya. Oh, diya ka mo no kasano nga awat to apanawan da to dagiti anak ko. Clara, no nasaya at lakit diti panang padakkel mo kadakwada. Uray pumanaw dan iti pagtaengam. Ammo da kantulat tatalyawan. Ngam no saan a husto ti panang padakkel mo kadakwada. Anya ti ekspektarem nga aramidan da. Valerie, talon nga aldaw asaan ang nagawid ni Charlie. Saan na sungsungbatan dagiti awag ko kankwana. Madanagan akoon. Sika man ti mangawag kankwana, bareng sungbatan na ka. Ibagak ti pudno kada kayo, Mama. Ngam saan kayo kumanga agung-ungat. Anya dayta? Ija ayan ni Elisa ti pagaw-awidan ni Charlie. Kat plano dan ti agkalaysa. Anya? Agkalaysa dalatan nga oray sa anak nga agparang kasjay. Talaga akas ta, Mama. Ilimad da kada kayo ti kalaysada. Ay ayatan ni Charlie ni Elisa. Kat nakasagana amang ilaban iti dayta. Saan amabalin amapukaw ko ni Charlie? Matayak lakit din no saanan nga agawid dito'y balay. Aklunan nyo nga minan, ani Elisa tinaikari para ka ni Charlie. Iti kasta, maunusan ti angin.
Kuna ni Charlie, aging ga iti saan nyo amaawat ni Elisa, saan mat nga agawid dito'y balay. Anya ti masapul yo, madam. Saan kayon apaunagayn? Ta saan kayo ama ikari itinano mo apagtaengan may? Kaya't ko ang makasao ti anak ko, kapsat. Pangaasim ta paunagan ako. Ay, sige. Paunagan ka. Ngam saan ka kuma amang riribok, madam? Marigrigat kami laeng. Ngam di mi kayat ti gulo. Kari, sa anak amang gulo. Kasaok lang ti anak ko, kapsat. Alangarod, madam. Sumrek kayo. Ngam anusan nyo tuy nano mo apagtaengan may. Apay anak umay kayo. Anya ti masapol yun. Charlie, iho. Saan mo kumamat nga aramidan ti kastoy kanya? Agawid ka ni balay. Pakawanandak, mama. Nusaan ko akabaalan asurutan amin akayat yun. Isuan na saysayat langin apumanawak. Tiyak kabaalan ama po ka kanya, Charlie. Isu nga umanugot akon iti relasyon nyo kin ni Elisa. No kasapulan a dumawatak iti pamakawan kan ko ana. Aramida. Agpaiso, mama. Umanugot kayo iti relasyon ni. Juan, kat saan mo amabalin nga ilimod kanyak ti panagkalay sayo, iho. Kayat ko nga ijay balay ti pakaangayan ti kalay sayo. Kan kayat ko nga ijay balay ti pagyanan nyo apaman amalpas ti kalay sayo. Manugot ni Charlie adito'y balay ti pakaangayan ti kasartakin ni Elisa. Nagasat ni Elisa. Takinabaulan ni inlaban ni Charlie, mama. Anya ti kayat mo asawan, Valerie? Sana kas kanyak. Aging gaita. Awan pa'y asawa. Kat manun ti tawin ko. Oh, pakawanan na ko, maiha. Di ka madanakan. Manipod ita, ipalubos kon asikati agpili iti lalaki apakiasawam. Saan akon amakibihang? Agpaiso, mama? Apay, adda ka din nasa pulam? Kinapudno na, mama. Saan ko pa'y apinutad ti relasyon ni kan ni Reden? Ngam ilimlimod mila ang kada kayo ti relasyon ni. Pakawanan na kanak ko. Nagbalinak nga overprotective kada kayo. Tidaw-dawatak lang kada kayo. Saan da ko maaliplipatan nga inayo? Taam mo yumat. Ipatpatag kayo unay-unay. Ita, makunak anaragsakak manen, gapo taaddan apok, Mr. Lonely. Imbaglakit din ta nakaamirisak iti kina istrikto kadagiti anak ko. To'y pagayam mo, Clara. Agyaman pagayam Clara iti daytoy apakasaritaam. Rumbang laeng nga ipateg kan protektaran tayo dagiti anak tayo. Ngem saan tayo ida apagbalinen akasla robot asumursurot latan iti kayat tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Clara, Manipod, Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingka pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinaga na Gina at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely.
Napudnuak nga agayat. Ipaay ko amin, basta lakit di kabaalak nga ipaay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gina, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasangay mo inton bigat, Mari Gina. Di ka agawis? Kurang ti budget ko, Mare. Iso ada kami la siguro kinigabi ti ang celebrar. Syaklangan ti mangilibre kan ka inton lunch. At dabalon ko. Mangantan to laangan di ta coffee room. Ay, kasapulan ti agtipid ita, Mare. Ay, no syak. Wan. Ngamin, adaan ako ni ti pamilya. Ngamsi ka, single ka pailaan. Rumpang amagatang mo ti kayat mo agatangan para iti kasapulan. Ay, nagado ngamin ti loan ko, Mare. Mas daawak ba't ngamin kan ka? Nangusaram ka dagita nga in loan mo. Inted mo ka di amin, iti boyfriend mo? Kat, kumusta mo tin tinegosyo nga imat-matunam, Gabi? Laglagi pa mga utang ko ti po naman. Iso anas kan ama paduras mo. When sweetheart, di kagdanag. Ni bakit ko ti makaamo amang imato ni Jai? Gabi. Day talang, takasapulak man ti kwarta. At dangamin kayat agatangan ti inauna nga anak ko. Kaya't awan na pulos kwarta mi. Anya day na. Kasapulan na ti cellphone. Gumawan mo't may gatang ko. Narigat mo tagastusak ti kwarta iti mini grocery. Saan mi kumapay akisayan? Aging rumangay. Kasta ka di. Sige. Bayam ta umutangak iti gatang ko iti cellphone para iti anak mo. Agyaman ak no kasta. Maragsakan lakit di di anak ko. Agyaman ak di sinaan. Ken, mabalin ka di? Ngay kanak pa'y iti 5,000. At da importante apang usarak. Di kagdanag. Isublik to amin ang naalaalak kan kakwarta. Gabi. Wen, sweetheart. Ikarik day ta. Saan alimod ka na kami nga ada karelasyon mo a pamilyado, Gina? Nanang. Kay-kayat mo ti kasta? Ti kabit? Kuha, Nanang. Namin anumatin akayat ko awas-wasan ti relasyon mi. Ngam, jak kabailan. Siguro, isupa yan di pangpangtedam iti daddo maakwarta man niya. Ngamin, saan ka pa yan na gumatang iti agas ni tatang mo? Gumatang aktumat laang, Nanang. Naimbag ta ada pensyon mi adwa. Kat iso ti pagtataodan ti para iti kasapulan mi. Nanang. Pangaasim, Gina. Agamiris ka na imbag. Di ka kumaagbalin amaag. Ipatag mo kumati bagim. Saan na maiparbeng ang makirelasyon ka iti adaanan ni iti pamilya? Sa anak ang makatulong. Pampanunutak tinasaon ni Nanang. Ipatag ko kano ti bagit. Kaya't naasawan. Makiwin na suwasakon kinigabi. Kasanod ay ito yan. Kasladyak kabailan. Adda umawawag iti cellphone ko. Ni Gabi. Hello, Gabi. Babae. Siyak ti asawa ni Gabi. Gina, mabalin ka di nga agkita ta iti personal. Anya? Sana mabalin asi ka lang ti makisinarak di ta asawa ti boyfriend mo. Isu ako yugan ka. Alona. Amangan na niya ti aramidan na kan ka. Sige, Alona. Duata nga rod ang makisinarak iti asawa ni Gabi. Kat agyaman na. Wen, siyak ti asawa ni Gabi. Siyak ni Lisa. Anya ka diti bagam dito'y gayem ko, Lisa. Balbalaagan ka. Di mo gamdan ti agaramid iti jak magustuhan. Tan nakasagana amang balaskan ka. Sa anak isinarak ang makiaba. No di ka, imayag.
Takayat ko tagkid daw iti pasensya kan ka. Gina. Ha? Namuak ka ni Gabi. Akwartam gayam ti pinagpuunan mi iti Stormy. Nasakit man para kanyak. Gapot adagayam relasyon na. Ko. Ngam kayat ko nga ibatan dayjay nga istorya. Kat isublikan ka. No amukla ko mga adagayam relasyon nyo ka ni Gabi. Diyak ko maimanukan. Lisa. Adaan pamilya ni Gabi. Ngam irresponsable. No pa'y kasta. Mang namnamaak iti panagbalbaliw na. Ko. Gina. Nasaysaya at numakiwin naswas kan Juana. Saan ka mutla ang naragsak? Gaputa mo nga addaan iti pamilya. Lisa. Isublik kan ka ti istor. Katsikan ti makaamo. O manugot ka din ni Gabi iti daytaan na saan. Amok asaan. Gaputa tagisayangan na. Nangro na pa'y taawan trabaho na. Ngam no adda ka apagbagbagassan na. Di na malagip ti agsaluka. Oh, Mare. Itay pa'y simmang pata dito'y office adi ka matagtagari. Kayat ko tiyang bartang. Rumarta. Tanga? Mare. Apay akastay tiriknak. Kasladyak kayo asinaan ni Gabi. Naglawag tinasao ti asawa na. Sinaamon ni Gabi, ta saan ka matla anaragsak. Kumusta ka, Gina? Italamanan ang makita ka. Inururay ka, takayat ka ang makita. Pasensya ka na. Nag-overtime mak namin iti trabaho. Sakot pila iti jeep ije paradaan. Iso anarabianak. Ahon gayam. Nabayag ka iti nagtrabaho am ije Manila. Atoy. Sagot ko kan ka. Nginginaan at chocolates. Wen, para kan ka. Agyaman na. Baragsakan na ka, ama kakita kan ka. Mabalin ka di arumarta intong bigat. Awan serak mo, ta Domingo. Mapantay jay taon. Sige. O may kanto dagasan intong bigat. Napana ni Albert. Mayat kano ti trabaho na ije Manila. Dakkel kano ti sweldo na ijay. Wan kano nga rod nanang. Impakada na kanyak. Ano mabalin katarmon na ka? Anya? Nasingpet dayjay abaro. Kan single. Saan akas iti boyfriend mo a pamilyado? Iso asinaamon dayjay a pamilyado. Wan Albert, ngamyak pa'y nakasarita ni Gabi, may papan iti day tabanan. Sayang mat dyan negosyo, no di mo sublian. Total, kunamat akwartam tinaaramat. Mariribukan hak, Albert. Lipato mo ti boyfriend mo. Gaputa pamilyado. Albert. Katap no malipatam ti boyfriend mo. Agpasya-pasyar ka. Tapno saan lang nga iso ti adda iti panunot mo. Albert. No kayat mo, sumurot ka kanyak iji Manila. Uray duwala ang aldaw mo ijay. No kasta, addan pangilakwam iti dayto store, Gina? Wan, Lisa. Saan nagsakit tinakam ko? Gaputalino ko na kanilakay ko. Ayan itan ni Gabi. Aday dya balay. Nakaturog. Nakaturog? No kasta, sadot ka din ni Gabi. Ta saan man lang agsapul iti panggadan na? Husto ka. Numabalin, sinaakon. Ngam pampanunutak dagiti anak mi. Isumat lagayam. Nga awan lakat mangibaga kanyak iti kwarta. Nagadu arason na. Ama sakit kano ni tatang na.
Kat kasapulan na ti kwarta. Iso nga ikaklatamat Umutang akpay ano kasapulan. Nagadun ti utang ko gapokan ko na. Inayat ko. Iso ano agkid daw iti kwarta. Itad ko lata. Pasensyakan kan ko na. Kat saan na nasakit tinakam ko. No ilakom day ti istor. Gaputa talaga mo't asikat ti akin ko kuha. Inton bigatan ti papanmikin ni Albert ije Manila. Inaklag pa siya. Sige, kitaganan nad ka ijay. Ken ko naman tanasingpad day ta akaruba masumurutan. Wan mare, agpasyarak tapno makalipat na. Anya nga iti kayat mo apasalubong. Depende kan ka, no niya ti kayat mo agatangan para kanya. O sige, siya kon ti makaam mo. Ag-enjoy ka ha? Ken agan-anad ka. Sige, agsadag ka lata iti abaga, Gina. Iturog mo lata. Ay, makaturturo ka talaga. Napuyatan nak anang isagana kadagiti itugot ko ita. Ken nagatupay ngamin ti inring Pasko at trabaho iti balay. Jak kayat apanawan di balay mi anak kawarwara. Ala, agsanggir ka iti abaga, da iturog mo. Sige man nga ron. Iturog ko man biin. Nakasanggirak iti abaga ni Albert. Kat sinalabay nakman. Ngam apay asaan nagkadkad dirig nak asinalabay na. Uga po nga ta, tamamok ti kinatao na. Nga isukat na singpat abaro. Adda nga tapanagayat na kanya. Taapay asinalabay nakmatan. Good morning, Gina. Nakariing kagayaman. Ala, agtugaw kan, tagar mo sartan. Naimas titurog ko iti silid mo. Wen, iswasan kan ariniing itay. Siya akong tinagluto. Nalaing kagayam nga agluto. Nasursurok Tano ka na yun na restaurant ti panganak. Awanan na, awan maurnong ko. No kasta, adaurnong mo? At damot basit. Sige, ramanam day ta sopas alinutok. Malang harudan, agar mo sartan. O anya, rumwartan, pasyerta. Kasanong ti trabaho? May salang mat nga aldaw ti panaglangan ko. Ayos lang day ta. Sige, rumwarta nga rudan. Sapay ko mata ag-enjoy ka iti panagpasyerta. O anya, padasan tamat ti aglogan di ta Ferris wheel. Ay, tsak kaya. Mabuti nga klakit din. Ha? Amangan numatnag tagita. Saan? Natalgad ti asino man nga aglogan di ta. Ay, tsak kaya. Maulaw ang klakit di. Matayak iti nervyos. Ha? Ala, mapantanga ron dita ayan ti stuffed toys. Barang adda maalat nga stuffed toy. Kaya't ko jidakkel nga stuffed toy. Ala, intang harudan. Target at jay kabasitan a balon. Wow! Natarget mo! Anya nga tatilinaon tinatarget mo a balon. Swerte ka! Malaking stuffed toys ang nakuha mo. Oh, ito oh. Salamat. Oh, Antoy, para kan ka, Gina. Ayos! Adandakkel nga stuffed toy ko. Teddy bear. Thank you, Albert. Nagbital daw. Agsubli akitan ije bagyo, Albert. Anyang harod nga ay. Sana bale. Agpa-share kan tumanan. Uwan, umayak tumanan. Kanayon kan nga i-video call. Sige. Alang harod. Itulod kan ije terminal ti bus. Ay na, nabanugak iti biyahe. Agin na akon. Kayat kon tagid na. Agvid-video call ni Albert. Oh, Albert. Kumusta ti biyahe? Kastoy, nabanog. Alang rod, aging nanakan. I miss you.
Albert. Kailiw ka, Gina. Diyak maawatan da ito, Eric Nag. Talaga kailiw ka. Sige, aginanaak pa'y, Albert. Ag video call tanto inton makainanaak. Nasakit nga min ti ulo. Sige, aginanaka nga Roden. Bye. Anya ka di da ito'y amarikrik na ni Albert. Diyak maawatan. Agayatak nga takan ko na. Ano na bulan nga gayan ayat kayo ka ni Albert? Saan kayo pa'y kadingag kalaysa? Nasa unan kanyak data. Dumanon dan inton umay agbakasyon. Nasaya at launay. No apay asaan nga iso idi tinakarik na ak iti ayat. No apay anipay gabi. Saan na balit? Agkalaysa kayo matan ka ni Albert. Kamaudyanan na. Agkalaysakan, Mare. Ni, umawawag ni Albert. Mabait lang tasong bata ka. O, sige lang, Mare. Kaya't mo asuwan. Si Mangpot kay Dirabi eh. Wan, Gina. Apay adi mo impakaam mo kanya. Gina. Inawis ka dito yung restaurant. Ta dito itan nagsarita. Albert. Pakawanan nak. Ngam saanan ang matuloy ti kalay sa ata. Anya? Agkalay sa kamin kanait na. Tisigod na kaya nayat ko. At ngamin anak ni. Anya? Masikog edin niya dayo ni Papana. Bak nang dangamin. Iso adidak kayat apara iti anak na. May san atawon tinapalabas. Isu amay san atawon di anak ni. Albert. Gina. Nakaamiris ti amanid na. Kinasarita na. Nga ibanag ko ti anak na. Albert. Pakawanan na, Gina. Ikalay sa nid na. Ipagpagapok iti anak ni. Sige. Awan maaramidak no kasta. Albert. Pakawanan na manan. Gina. May san atawan tinapalabas, ngem jakon kayat ti agayat pay, Mr. Lonely. Isu alikliklikak dagiti agarem kanyak. Impa may saklatan ti trabaho, ken ti agurnong para iti masakbayak. Tuy pagayam mo, Gina. Gina pagayam ko agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at matingkar aramiden, tagur urnong ka para iti masakbayam. Ket no nasaktan ka man may papanken ayat, masarakam tumetla ang ti talaga aparaken ka. Ngem kit di, kilatisam anaimbag ti lalaki, sakbay nga ingkasong batan. Iti kasta, awanto ti pagsangsangitam, iti udina. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Gina, Manipod, Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Peclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.